Aşı. Suyundan damlaka suyunuştan. Suyunuştan $1000 verin endi. $1000 verin endi. Tamam mikrofonu verin. Nima bo'ldi? Bo'ldi dayı. Nima bo'ldi? Bu hamma yog'ini yorib ketdi bu. Aytsana. Kıstır komandi. Oha. Bu kıstır. Biz bularda екі çıkıp birisi kıstırıp da bular aytıp koydu. Cihan. Cihan. Bizim Kırgızlardın toyunda. Kıstır bir gana çoğulu olur. Al kudalar beyinde olur kıstır. Başka çok. Maaşı $1000 da olun endi. Ana maaşı $1000 da olun endi. Kim bu? Kim bu diyor? Nade? Sallat ötkelmez de bu. Neresi? Sallatla ötkelmez. Ooo. Dadasi keldi faqat men qolaman. Yana bitta boshqa. Soldatlar ötkürmek deydi. Soldatlar çegaradan ötkürmek deydi. Ya ne kılasınız? Yana koşarsız mı ya? Nima? Koşarsız ya. Bergen dam götürmeyi güle Grand Prix'ni alalım. Yana koşarsız deydi. Maraka çıkarın endi. Çıkarın endi. Koşu verin endi başılarga. Başlar silip bastı endi. Rahmat. Туғандар, мына конкурсқа спонсор болып 5000 сом ақшалайды үшін Марат ағамыз қойған. Біз 5000 сомды бір параға берейін десек, бардық пара әрекет қылып ең соңын биледі. Ошондуктан мен айтып қояйын, ақшаның списогын шығарып беріп қояйын. 5 параға 500 сомдан берілді 2,5 сом. Анан биринчи орун алганга 1000 сом берилди, 3,5 сом болду. 1,5 сомду биздин Өзбекстан утуп келди, 5000 сом болду. Мен макталып чыгып кетейин. Манча ойлап қалышы мүмкін да, 5000 сом дей берет, 1000 сомды тамада кымдып коет, тактин берет дейт да. Айтып коеюн ачыкка. Бар болуңуздар, разы болуңуздар, тога бар болуңар. Ача да. Бийлеген билинип турат деп. Күйүп кеттик. Рахмат. Биз үчүн барыңыздар, биринчи орунсуздар. Өзүңүздөрдүн мамлекетиңизден Кыргызстандан чоң салам